Anya laki din! Na, Ay, apay nga gaburido ka dilpen. Tay pay asaan ka makaid na. ay, tibya gaya. Nagrigat. Ay, manan. Ulit-ulit ang pay nga ibaga tinagrigat. Kung nagrigat mo ta talaga ti panagbiag, tanangin na amin ng amagatang itapanawan. Diyak pa yun makasiday tinaimas. Di kumamot karon ni ti baboy, wano baka. Ay, piman matibuksit ko. Mabisbisinan latan. No kayat mo ti agsida iti karni ti baboy. Agsapol ka iti extra apang gadam gaputasan nga umdas ti swildom amakiman maniho iti tricycle. Nagrigat nga road sa ling bakit. Anya tinarigat aya. Tiagsapul iti extra panggalan na. Panagpasada lang ang mati tricycle ta mo kapanggalan. Diyak mo't ammo tagkarpintero. Nagado a reklamom dilpin. Ang kakaagpasada tapno daigatang tay ti sidaen ta. Masaduta ka mapanagpasada ita. Makabanog. Agsakit tumanin ti ulo ng agpasada. Anya? Agsakit tumanin ti pagpakik ala katugaw iti tricycle. Nga ora iti pasahero. Nagrigat at talaga ti panagbiag kaya. Sinalbag ka dilpen. Agrekla-reklamo ka na rigat ti panagbiag. Ngam di mo mat kaya ti mapanagpasada iti tricycle. Ay, nagrigat nga ispilingan ta ugalem. Mapukpukawan ti limbong ti panunot mo. Dawan. Umyak pala mapanunot man niya ti siday. Naumak pa yung nagsidsiday tinatang. Gumatan kayo iti lakok nga agurong! Ha? Naimas daytoy agurong! Nanaligaya na itag-isusurusur itila ako ng agurong. Agurong! Ha? Una yan. Umay kayo Nagkiting mo gumatan! 20 shots na nga umayaglakaw. Sa diwa na dito! Adaytan, umayin dito'y parangan. Delphin Baraw! Gumatan kay iti lakok nga agurong! Nagpudaw gayang tilupuna. Kas lalo pati balasang. Gumatan ka iti lakok nga agurong, kunak, Delphin Baraw! Sagmamanulit gurong mo ay ste. Agurong mo manang ligaya. 50 pesos ti may nga atado, Delphin Baraw. Gumatan ka! Nagpipintas. Nagdadakkel mga agpaiso na italakom nga agurong manang ligaya. Ha? Nagpipintas kan nagdadakkel ti lakok nga agurong kunam. Ngam daytoy mat gurong ko tikit kita, Delphin Baraw. Pasensyakan manang ligaya. Jak namnama na nagpintas ti gurong mo. At iwang pa yan, nagiti babalasang diti lugar tayo. Anya? Nagpintas ka, bakit manang ligaya? Saan mo, Delphin Baraw? O anya, gumatan ka itilakok nga aguraw? Uwin mana. Gumata nga kitila akong agurong. Kaya't kong tagsida iti agurong. Nagima sa talaga ti agigop iti sabaw ti agurong. Nang runa no na alseman. Ay una yun ta panagigop mo iti sabaw ti agurong. Kunak man no karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Agurong mat ti ginatang mo ni manang ligaya. Agurong gayam ti kayat ko asidaan saling bakit. Isugayam ti sapsapulan tingiwat ko asidaan. Anya? Sabaw pa lang, ulam na. Nagtagalog ka pa yan. Di ko man napudaw nga agurong ti kayat ko asidaan. Anya? Adayamat na po daw nga agurong dilpen. Ada saling bakit? Nakakita akong itinapu daw nga agurong. Nay, kasla daw orayam nito'y paraangan niyaw, Delphin Baraw. Wain Tata Ignacio, orayag ni manang ligayang aglako ita agurong. Makasidsida, manan iti agurong alako na.
Ay, nalabi, ngagturong ni Ligaya dito'y paraangan niyaw. Nakitak itay, ijay daya nga gisorsor-sor itila ko na. Aya, Tatay Ignacio. Wal, nakasusoon iti labba. Ken nadaimot na dakkel at himba. Orayag nga ro din dito'y paraangan, Tatay Ignacio. Naimas madyala ako ng agurong. Nagpriskaw. Ang makauma ba, no naldaw kang agsida iti aguraw. No siyak, saan na ka maumangag si Day Agurong tata? Paboritok Day sidan. Gumatan kayo itilako! Gumatan kayo! Ni, adaytan ni Manang Ligaya tata. Urayo kung dito'y paraangan, tagumata kitila ako ng agurong. Nagdadakkel mo tila ako mita abildat, Manang Ligaya. Wan, Delphin Barok. Presko da kita abilda. Sagmamanungay na ita bildat ala ko, Manang. 50 pesos ti may nga ata daw, Baraw. Nakapaldang agpaisaw. Nung agparparang mati kagudwa ti barukong na. Oo na yun, aya. Nay, kita anak mo ilatan, Baraw. Gumatang ka kadi itilakok abilda. Uwan, Manang Ligaya. Gumatangak. Paboritok tagsiday tinagdadakkel kan presko abildat. Ikan na kang tabayada ka dagos din. Nagyimasin, ti kaluto abildat bakan. Oray la bumara ti bagay ang nagsida. Ay na, una yun day ta reaksyon mo nga agsida iti bildat. Kaskal agbibisin ang makaraman iti bildat, Delphin. Maidumduma talaga tila ako ni Manang Ligaya abildat. Makapasalibu kagrik na. Kunam karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Ita, bildat manan, tinagbali na paborito. Bildat di kay masa na si Dain, saling bakit. Nakpagan ano ti karne ti baboy. Makapahay blood deta si Dain. Anya? Ay na, nabsuka ka. Inakmantarak nantikin ng ko. Na, anya man ang ti kayat mo asawan, Delphin? Inakagila di jasirok ti salamagi bakit. Kaya't ko ti maturag. Anya? Ay, nakapoy ti pasada itay ti tricycle, pare Delphin. Huwag nga rin pare Mariaw. Aldawin, ngumawampay lat pasaheros. Garahe ko ti tricycle ko. Tay naklag mulan iti tarong. Sayang lati oras dito paradaan nga gur-uray iti pasaheros. Alday tanti may sa pasaheros, pare Mario. Na, nimot manang Ligaya alumalako iti agurong ken bildat dayta sumungad, pare Delphin. Huwag pare Mario. Wow, nagsiksi abakit. Agparaparang manin yan, agpudaw agurong na. Na, kurso na dam samot ni manang Ligaya, pare Delphin. Nawan la sawak, arme kung neta bakit. Anya! Nagpigsa ti karisma na sila. Kas labang baniitan na ti pusok nga gayat yung kwa na pare Mario. Ay, sus. Nagluko kan pare. Si aasawa ka? Ngam kastakid din di pagbagam. Nabayag na balo tinatay ni Manang Ligaya pare Mario. Amumon di kahit ko asawin. Loko? Abaitan. Asitigin dito ni Manang Ligaya pare Mario. Siya ako, hindi mangilogan kan kwa na nga gawi di siya balay da. Adto iti pletek, Delphin Barok. Ay, di ka nagplete Manang Ligaya. Libre iti panaglugan mo iti tricycle ko. Anya, ay sos, di pa'y malugi kan Barok. Nagngina ti gasolina. Di mon palunungutin dahil Manang Ligaya. Basta sexy, libre. Ha? Asino ti sexy adakdaka matang Barok. Sika, Manang Ligaya. Nagpintas ka, nagsiksi ka, baka... Sika talaga, Delphin.
Adon adaras nga imbagam kanyak dayta. Agmay-may sa ka di dita balay mo, manang ligaya. Wen baro, nabayagan nga may saak di tabalay. Gaputan nabayag meten api musay day di ansong nga asawa. Di ka di mabuting agmay-may sa dita balay mo, manang. Anya kumangay ti pagbut nga baro. Kasanunod parangking ka nga al-alya manang ligaya. Ha? Al-alya ko nam. Wen manang ligaya. Sapay kay kayat dagita al-alya ti balo abakit abukbuk ngan. Ay sos, di nakman but-but ngan baro. Ay saan ka bubut ngan manang ligaya? Oh, makitam ti nagdakil kayo, tita paraangam. Apay day tadakala kayo di ta paraang nga akbarok. Manang, pagapapunan ti ingkanto rita kayo. Anya? Kapre ti adda dita kayo, manang ligaya. Anya? San lang akapre, tagnanad iti dayta kayo, manang. Anya pa ingay baro. Adda pa'y ripis atik balang agnanag tita. Anya? Ripis atik balang? Ay, malagip ko dya ibagbaga ni Delphine a ripis atik balang nga agnanaod di tadakla kayo. Kasanunupod no dya ibagbaga na. Ay, nakabubutang. Ay, pisatik balang! Ay na, anya nga dyan ang ako akarasakas itiruar. Dyan sa amutantik balang dayta. Ay, Diyos ko, saan kumabot? Sapay agmay-may saak dito'y balay. Ay, sus, na dyan man ang tikarasakas. Ay, mabutbutang akaon. Anya nga iti aramidag. Tumarayak nga tan armuar. Kasanon no makasabatak iti al-alya. Sapay nagsipngat iti ruar. Apay anala daw ka nagawid idirabi Delphin. Napanamaya. Ha? Ay ko, napanak idyan natayan. Natayan ko na. Katawan mo't natayan dito'y lugar tayo. Ay ko, natayan idya ka bangi bang barangay, bakit? Napanak mo't nakilamay Kat, anyat impatay dya tao ngay. Nalipatan na siguro at tinagangis iso natay, saling bakit? Anya? Kasano ko maamalipatan na ti agangas? Agkabawin niya lakay anatay, iso anakabawan na tinagangis. Anya? Weng, kastang agpaiso tinakatayan na dyan lakay. Iso asiga, di mo liplipatan ti agangis, tapno saan ka pa'y amatay saling. Anya? Nay, kasla na puyatan ka nga umayagla ko ita, ligaya. Nay, agsasarunod pa nagsuyam mo. Ay, kasano sana ka nakaturog idirabi ay Ignacio. Ha? Tapay ngay. At da nagparik na nga al-alya kanyak idirabi ay. Anya, halalya ko na. Wan, Ignacio, nagsasaruno anak kangugang iti karasakas iti ruar. Ngamawan mo ti makita ka tao. Ay, amangan mo nagtatakaw da jay. Ligaya. Ha? Agreedam ka. Sa payag may sakay di balay mo. Dakis laki di ti panggap da jay. No sino man. Agtatakaw nga taday-jay ang nagkarasakas idirabi ay Ignacio. Iso nga ron ako na agreedam ka. Tama nga no agtatakaw. Agmay saka pa'y mga ron di balay mo. Ay, nadaripus-pusak itilingot. Nabanugak ngamin ang nagisursur itilakok itay. Ay, nasipngat anak pa'y kit din ang nagawid. Ta nagsingirak pa'y iti pautang ko. Ay, sukat man kit diti bato. Ta nabasa itilingot. Ay, tikbalang. Adaman na nagkarasakas itiruar. Ay, sos, jay samot ng tikbalang data. Ay, kartingak ti agsukat. Tamangan nukilaat ngag parang kanyak data nga al-alya.
Ay. Agtugtuglip kamot nga agururay iti pasaheros mo, pare Delphine. Uwan. Napuyatan na kita, Rabi. Ne, anyat nakapuyatam ngay. Ha? Ay ko, andiyak agtuglib. Nagrigat ko nga alaan ti turog ko. Agsikig, kan agpakle baka maturog. Ngamyak lang tamala ti turog ko. Ya, madda siguro pang panunutim ha. Iso asaan ka makaturog pare. Kas lakas tansa, pare. Nagado ti sumsum kan iti isip ko. Iso asaan na ka makaturog, iti Rabi. No kayat mo ti makaturog adagos. Aginom ta pa iti arak. Siyak ti makamo. Ha? Siyak matan ti makaamo iti pulutan ta. Kakaiso na nga ado tinapasada kita. Sigalat na ti makamo, pare Mario. Aginom ta nga rod, iti arak into malam. Kumusta ka na? Ligaya ng buhay ko. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ay, ligaya. Oh, Agsasawa na katurog ni Dilpin. mahal kita. Kat ibalbalikas na tinagan aligaya. Ay, tiyawanan ba'y na lalaki? Adan samot ng babae na. Oh, ligaya ng buhay ko. Matayak lakid tinumapukaw kay libiyag ko. Kas tagayam, Ligaya. ah? Kapag nagsipot ka ngay saling. Sinalbag ka, Dilpen! Apay nga ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya, ah? Awan ang bukit itay tayo bagbagam ha. Maturo ka. Maturog ka nga agpaiso. Ngam ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya iti tagtagainip mo. Babaim ka din ni Manang Ligaya? Ha? Ay, saan? Anya ka din itay bagbagam? Saan ko ababae ni Manang Ligaya? Bunga lang ti tagtagainip ko day jay. Isong agsasauak amat maturog. Nimanin Manang Ligaya ti lumabas dito paraangan. Ang nakasusuong itila ko na. Una yung nagsiksimot tinamag na. Agkinikinay. Uray la agyakayak ti patong na amag na. Nakashorts manen iti nakiting. Nataytan, asigagan iti batok ko. Gumatang ka itilakok, Delphine. Anya day tala ko, Manang Ligaya. Kas matla iti sigod dadakkel nga agorong. Wow! Paborito ka talaga tila akong agurong, Mana. Nagpriskaw, nagpupudang agurong. Saan mo't po daw dagiti lakok nga agorong, Delphine? Nangisit da. Ay kwa, tika ko saan nagpudaw data gurong mo, Manang Ligaya. Ha? Nagkinis, kaslagurong tibalasang. Madayta ka manon, Delphine. Dayto'y lagurong ko ti madmadlaw mo. Gumatang kakit din itilakok nga agurong. Well, Manang Ligaya, gumatang ka talaga itila akong agurong. Agurong manan ti sidaan ta, Delphine. Makaumasid sidaan day ta agurong. Paborito kasi din agurong saling bakit. Nagimas ng igupon ti sabaw na. Anya? Alam, garawang kayo din data kanam tamangan kamutan saling bakit. Ay, nauma akon. Agsida aklangan iti ugot ti kamuti. Dandani inal daw nga agsida kay ti agurong. Inton kwan agropro pa kanton nga agurong. Ha? Rabien, ngamrumwar ka pailaan, Delpen. Sa dinaw ti papanam. Agwa, mapanag ijay balay da pare Mario bakit? Aginom kami kano iti arak. Anya? Aginom kayo manon iti arak ken ni Mario? Day talatan agin inom ti aramiden niyo. Anya laki din ni Saling. Saan mo ta kanayon Italaang manang nga ginom kami iti arak ni pare Mario. Naarte man ti arak day tabaram gapo iti nalabes apan agin inom mo. Masapa ang maapit ti biyag mo iti day tangar aramidem. So manao ka manin Saling bakit? Nako, ang mga nururayan ako ni pare Mario iti balayda.
Kung kunaklaan, mapanak iti balay da pare Mario. Gumkit de, sa bali ti papanak. At sa kung dito arubayan naman ang ligaya. Anya nga tatar aramidon na iti unag ti balay da. Pagmamauyungak tayo siya, bakit? Nagpintas ti gurong na. Kurso na taklaunay. Aginayad ako, no masidag iti balay na. Inak palay iwan, no anya tar aramidon na. Isuot kon ti pagananay ko. Kalkalpas ko lang amin ang nagdigos, gaputa nagpudot ti panawon. Mamitlo nga agdigos iti agmalam. Ay Diyos ko! Hadaman na nagkarasakas iti ruar. Ang mga nual-alya da ita. Sapay nakalukat pa'y ladag iti tawak. Ay mabutbutang agmanan. Diyay lakit di bagbagan ni Delphine akapre da ita. Aguray ka. At da makitak nga aniniwan ti tao di tatawa. Tao lakit di da itang agpalpaliew. Ay, tsak agpadlaw. Paliiwag mo't da ita at tao no asino man. Sinalbag di. Diyak matin makita ni manang ligaya. Sapay kalkalpas na nagdigos. Sa dino ay tinapanan na. Tinasayat. Ituloy ko tagpaliyo. Dahil iti para kan kamanilay! Sinabwagam tinapudot at anong tirupak manang ligaya. Alay ko. Awanan kay ti Delphine. Kunak lakit din no al-alya di agparparik na kanyak. Nga manirip gayam akaskan ka. Pakawanan nak manang ligaya. Pakawanan nak. Sana rin na maulit na ito eh. Anay ko. Anay. Nagsakit tiro pa ka na sa buwagan ni tinapudot at anom. Dandaniyak pa yun may mulagat na kiti matakbakat. Naapgas ti kudil tiro pa. Day ti maganap ti manirip akasken ka Delphine. Anay ko. Naibabain kan dito'y lugar tayo. Gaputa impakapitan na kanimanang ligaya. Saling bagat. Siling bakit? Tarupam. Imbabain mo la tabagbagem. Isumat lagayam akanayon ka agumatang itilako ni manang ligaya nga agurong. Gapot ag kursunada kakenkwana. Bakit? Jay magayam gurong ni manang ligaya ti sipsiputam. Isu nga agnakam kaitan. Kurang pa'y dayta nga inaramid na ken ka. Anya? Mabiit lang. Tadaalaan iti kusina, Delphine. Anya ti apan mo alahin iti kusina saleng? Inak agpaburak iti danom, ta idigos ko ken ka, salbag ka. Ay sala! Di mo ramidan kanyak na itasaling bakit? Pakawanin na kon. Diya kon ulitin da ito yung inaramid ko. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din. Makapaapal mo dagiti caregivers anapanan iti abroad manong. Kasla kayat kumati agadal iti caregiving Nakaiayo dagiti bakit kan lalakay amaiwanan. Ay katsi ka man ading ko. No lakit di ka ba alam nga igiddan ti panagtrabaho? Apay kid di na saan? Kabaelak mo't manong, siyak pa'y ti kunam.
Isu na lang taamang nga no ti tuition fee ti jak kabailan. Masigurado kami adakkel agatad, nang runa kat private school. Ala, basta mapan ka agin choir. Ibagam lang no kaano ka nga enroll. Siya kung di makaamoy ti pag-tuition mo. Ay na, agyaman ak unay manong Jordan. Agyaman ak talaga. Anya, ag-enroll ni Yumi ti caregiving ko naman ako. Hey, itamang pa yan nakalagip man ay nga gada. Wan ka no, tatang. Nakuna na ngamin nga umapal ka no kadagiti nakapanan ni Dia abroad a caregiver. Bakit hanay gamagadal pa lang? Ni tatang mo't, anya lakit din. Bakbakitan nga ibagbagayo. Kano 24 pa ilaan titawan ni Yumi. Ha? Ubing pa'y tikabsat ko, tatang. Iso anak ko nakken ko, ana. Ano desidido lakit ding agadal, ay kat suportarak Katwan ang araw, nukas na tinagtungtungan yung agkabsat. Ibagamkin ko na, tasaysayatin at agadal nukwa. Wan, tatang. Dakkel mat kat diti talag ko kini Yumi, Gaputa manipod adda kami iti elementarya, kat nautak ti kabsat ko. Isong awan pagdanagan nyo, tatang. Ken siyak ti makaam mo iti amin. Nas ka namang tudak iti 5,000 a down payment iti tuition fee, manong. Ha? Kanti pagbayad ko iti 2 pairs a uniform ko. Kay, manong harod amin, ading ko. 7,500 amin Kaano kaya mapanag-enroll? Inton madamdama, manong. Kasta ka di. Kat ala agsagana ka nga rodan. Itid ko ti kwarta, inton madamdama. Ay, wow! Nagpintas matanda ito uniform mo, kasinsin. Ha? Ay, wan akasinsin. Kan, saan lang aday ti uniform ko tinapintas. No dikat, ad dapay anapimpintasak anang usar saan aya. Anya lakit din. Kat syempre, napintas ka mo talaga. Ay, wala. Abay, itulokokit din nga ibagam nagalasa. Sika talaga. Kat, kumusta nga iti panagadal mo iti caregiving, kasinsin. Kastoy, mayat-mat, uray numaminsan kat marigrigatan ak. Adalat na kami nagiti subjects mi amarigatan ak. Kasta ka di? Nala, kabailam day ta. Sika apay. Ay, wan akasinsin. Talagang aramidak mat ti amin tapno maipasak amin a subjects ko. Naimbag man gayam ta napanunot mo ti agadal iti kasta. Wan insan, makita kami nagiti caregivers anak ka-abroadan. Ay na, makapaapal sika. Addamot lang kami ti friend ko nga imuna anagadal. Ita, addamot tan ija Israel. Nagdakkel ti sweldo na ijay. Kasta ka di? Kat say-saya atam tapno makapan kamat ijay. Awan imposible ti kasken ka nga adu ti arapat na iti biyag. Ne, si kamat gayam Yumi. Ha? Apoy anak ka uniform kay ti kasta. Kuha. Di mo kunaan nga agad-adal kamat iti caregiving. Kasta nga rod insan. Kain-enroll ko lang hindi na panalawas. Anya? Ay, unay kamat tan Yumi. Adumat ti course ang mabalin mo nga enroll. Ngam apay a caregiving pay laang. Caregiving laang? Ha? Ay, sakakit di mo't manang Gina. Saan mo't alaang-laang ti caregivingan niya? Ay, yun niya lakit din. Makapaulat kamatan kasinsin. Kat, anya ngay ti ad-adalan nyo ijay? Ag CPR, kas kada agpunas iti ubat, ay na yun ngay. Anya? O, kita anak, nag-enrollak iti accountancy. Mas professional a kurso, ngam ti kurso nga in-enroll mo.
Sa anak mo't makikumkumpetensya manang Gina. Anya lakit din. Ay, di ta ka man langan. Amo, mama, nasabat ko ni Yumi itay. Naka-uniform iti blue. Ha? Blue? Wan, mama. Basta naka-uniform iti blue dito ayan tayo. Kaya't asawan day tang caregiving ti kursuna. Anya? Ay, una yan ni Yumi. Kaslawan sa bali a kurso ang mabalin na nga i-enrollment. Wan nga rod, kasla saan nga pampanunot. Ngam sa bagay, saan akasla? Talaga kit di asaan nga pampanunot Ay, anya lakit din. Naimbag pa iti kursok nga accountancy. Ta saan ko nga ibain iti uray asino. I'm proud of it, mama. Rumbang laeng, anak ko. Iso nga igaid mo ti agadal. Tapno saan kanto amay pada kani Yumi. A caregiving laeng ti pagsak na. Ay na mama, iti kaanuman. Sa anak ama itulad iti kasinsin ko asaan nga pampanunutan niya. Ha? Sa bali ni Yumi, sa bali akmet. Kanya lakit din. Apay asaan mo man labi nagaan dyan anak mo, Manong Orlan? Ha? Binagaan? Wan! Apay, saan aya ang mabain iti kurso nga ini-enroll na? Nay, mabitlaag mo na. Kaya't mo asawan nakababain ti caregiving a kursaw. Ay naapo, dahi taabanag, saanan arumbang asaludsudan pa'y. Adumat ti 4-year course. Apay asan nga iso ti ini-enroll na. Apay a caregiving laeng. Anya lakit din. Anya? An-anwan na kumangay mati caregiving a kurso. Agpunas iti ay una yan. Makapaulak kayo. Ay, si Kaki Dimay. Iti kaano man. Saan na nakakatkatawa ti kurso a caregiving? Kun may saan mo alang-laangan da dyan? Pagkunaabat? Ay, apo. Kasayaatan nga ibagam iti anak mo. Agada laangan iti degree course. Saan a caregiving laang? Ay, nagpadaan da nga ginatatang. Ha? Saan ang nakaskas daaw akas jay ti ugali ni Manang Gina? Gaputa mismo nga inana, katkas jay matlaang ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidi Noan niya nga taaya ti nakakatkatawa iti kurso a caregiving. Kan apay akas jay dala unay amang tagibasit. Ay, unayin aya. Malabay amlat ta kaday na nakaw. Ituloy mo lang ta, ti panagadal mo. Ti panunutam kat saan nga isuda, ti mangmangtay, di ti bosbosa mo, ti panagadal mo. Ay, wan atatang. Anya ko mga minaga po nga agpaapekto a kadakwada. No way! Awan ti ang bagday ti biyag ko tapno agpaapekto a kadakwada. Day takot ti kay kaya't kuking ka nakaw. Palaban ka. Ala, itultuloy mo day ta. Idi pa'y laang met kat kasyayan ti ugali dang agina. Paglaingan da ti aguyaw iti tao. Wan nga rod manong. Ay, baybayan tayo latan na nakaw. Awan tinasayat nga ipaay, ti pananguy-uyaw, iti pada tao. Isu aday ta kuma, ti saan nyo pulos at tultuladay na nakaw. Ni tatang met, iti kaano man, saan kami anaguy-uyaw iti tao? Wan tatang, pulos asaan ming aramidan dayta. Nasayat nga ron kasta. Basta ramidan nyo lang, ti amuya pagsayatan yaw. Saan kayo nga agpapikto ita nyaman namang mangagyaw? Agulimag kami latatatang. Ay ngam naglablabas da akit. Makangagdamot Isuda ket ti kalainganan.
mano lang, hindi nasabat kayo, anak kaigam kayo iti karne. Sa ita, karne man hindi matyo, auntie. Kat anya nga rod ngay, kat ada nga rod paggatang ko. Anya lakit din. Anya? Ay, nanti, ita pa na wen, saan tay kuma alabsent ag siday iti karne? Nangruna ta saan kayo ngagtrabaho iti usto? Saan kayong aglinget? Ne, anya ka din day nga ibagbagam si kaabakla. Ha? Nagturid ka matan amang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta jay mismo nga anak ko, kat awan mo't ti may bagbagana. Ha? Ay, ay, sorry, auntie. Concern naklaan iti salon at yun. Concern nga? Agbalin kalatan a concern iti bagem. Anya lakit din. Ay na mama, idi na minsan, karni tinapanyo ginatang asidaan. Idi rabi karni manen. Sa ita, karni manen deta ginatang yo. Anya lakit din ay anak ko. Kat ada nga ron igatang ko. Di karnilatan ati si daan. Ay, mama, nakunayo kanyak idi na minsan, amarigatan kayo nga umanges. Ngam sigilat namat ti panagsidayo iti karni. Numabalin, dagita ko foods tiliklikan nyo. Mabalin mo't yung sida, ngam sagpaminsan kumamot Amuyo mo't nga adda sakit yo. Saan ban nga nagadua sa umdita? Agi na nakakit din, tamapan mulutuan da ito'y sidaan na ginatang ko. Siya kumangam na sakit ti bagbagik. Anya? Lakit din. Mabisin akon. Ingkagluton. Mama, nakaluto akon iti sidaan ken rice. Manganta nga din atap no makatumar kayo iti agasyo. Mama. Apay ngay, kasla saan matan mo mang angas na inak? Mama! 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 Ay, nahawa na talagan. Ay, mabit lang. Inakagkid daw iti tulong ti karo pa. Uncle, pangasiyo man tao may kayo iti balay. Ha? Napukawan matan iti puhot ni mama. Day, kaabay, nananaw. Diyan ka mo, uncle. Kilaat-latan anaan conscious. Diyan ka mo no anya taramidak. Accountancy ka, saan ka day? Ay kat bilangan mo na, numanupay ti biyag na anabate. Accountancy ka nga raw. Wag. Apay ni Auntie Mona. Napukawan iti puot kasinsin. Pangasiyo, umay kayo kumahan. Awan ti amo kapag kidawak iti tulong. Hey, Auntie, are you okay? Hey, Auntie, can you hear me? Unconscious talaga ni Auntie. Anya tinaskin nga aramidan tayo, Yumi. Ay, kat umawag tayo laangan ati EMS. Kalpasan na, CPR ko ni Auntie. Pag-urayan tayo ti emergency medical services. Ala, darsam ating ko. O sige, mabait lang. Hello, 911. I'm Yumi, calling from Barangay Nagsuswan, beside Anyalakitin Studio. I found my Auntie Mona unconscious. I need ambulance as soon as possible. Ha? O, mabait lang urahin tayo biit pa. Oh my God! Mama, ada puhot yun. Adak matan dito'y ospital, anak ko. Wan mama, inyag da ka itangay takal na at matan anaawanan kayo iti puhot iti balay. Naimbaglaan at adda ni Yumi. Amo na tinararamid na. Anya, Nasyak laang ay na amangan no natuluyan kayon. anya ka din day nga ibagbagam. Kaya't ko pa iti agbyag iti napaotan niya. Mababainak kini Yumi, mama. Katkatawaan taga po iti kursuna. Ngam isumat tinakatulong ka data.
Napabilibak pa'y gapo iti namay anakan ka. Dakkel gayam ti may tulong dagiti caregivers iti biag ti tao. Kasla marunawak iti bain, mama. Oh my gosh! Takayo pa talaga tinangipan kadakwada yung ospital? Saan anda kami laang? Imawagak iti EMS, nag-response damot adagos. Isu ati nangipan kadakwada iti ospital. Anya? Madanagan akmat ata iso ti damo anang i-applyak iti inadal ko no kasano ti aramida no dati unconscious a tao. Tangita ko matikitain da nga gina. Kundi uyaw da iti kurso takin kurso. Di accountancy anak na. Amuna ayat ag CPR. Hay, anya laki, di nga minan ayat tinauyaw a tao. Bay amon tinapatag kat na aramid ko ti kabaelak. Kan amom, naragsakak na nakatulungak uray kaskasano. Ngam ni manong ko ati makapaelak. Taapay. Agasam man, madandanagan lang arudan ni Manang Gina nga imay di balay. Imbaga na payla nga accountancy kakot bilangam latan no manupay ti biyag na anabati. Ay, apo ayan ni Manong ko. Anya? Maala na paylang ti agang angaw kat kasday lang arudan ana unconscious ni Antimona. Angaw na laday jay. Ngam angaw nga at danayon na akwa. Hay, nauyaw damot ngami nga gina. Sa bagay mo't kitdi Iti day nga imbaga ni manong mo. Ami reason na kit di kuma dagiti pananguyaw dakin ka. Ne, kunaklagid din no asino ti tataulan ti aso. Si kamot gaya Manang Gina. Aywan, imayak na imbaglakit din taddak. Anyat maipaay ko kan ka. Umayak la kumaagyaman kan ka, iti panang tulong mo kada kami kin ni mama. Ha? Ay, si kakit dimot. Awan day jay, basit abanag. Makunkonsensya ak ngamin, gapo iti panang uyaw mikan ka. Ngamni, si gamot tinakatulong kada kami. Kas itinakunak, basit abanag Manang Gina. Adal day takada tayo, asaan nga amin abanag, at ipanagkitam kat basit, uyawam kan katawaam. Ha? Uray accountancy ka, wanuan niya dita a degree course. Saan anasaya at amapan mo kat katawaan ti short courses? Taadumot dagiti adalan mi nga awan iti degree course. Kasinsin. Ala, umunag kakit din tagkapitapay. Naglamak, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Uy, ang mga naawan pa namin itong rabi Awan matmare, abay ka di. At pangwisam kanya. Mapanta ko mag-night market, Mare. Ay, naapo! Day taman ti ko nakat. Day ta, tinabayag ko nga orayan. Dati ko maadamit mangawis kanya. Oh, siya kunti mga awis itakan ka. Mapantaman mo't into narabitan Uray siya kat nabayag mo't to na sa anak-anap na pa ni Jay Night Market. Wan nga Rod. Busy-busy madatao, iti trabaho. Sana bali ta Sunday mo't inton bigat, Mare. Awan trabaho ta. Isu nga okay lang, amarabyan ta, Jay. Kan maaldawan ta inton bigat. Sure, Mare. Mala, dagasan na kaya balay no rabii. 7:30. Lakay, mapan kami man kinin Nicole ije night market.
Sino ang Nicole Mandaytan? Si kakit dimot, kat ni bakla ah. Bakla ko nang ngamin Nangalala ang matin Nicole anagan na. Basta Nicole kano tinagan na. Taiso kano mo ti maibagay kan kuana. Niya lagi din Ay, gatuan mapan kayo. Tasyak pa ilaang ti makaam mo iti anak ta. Ay na, agya mo naklakay. Di ka madanagan, taigatangan kay to iti makan. Good taste ba? Ay, nasaya at ano kasta. Saan kami nga ruden nga gluto Urayan mi ti makan a good taste nga isang pet mo. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung pantalon, Mare. Ayan na. Kita man. Ay, wow! Wan nga ba sumare, nagpintas. Ay, kaslada kas na pantalon mo, Mare. Adda, Mare. Ngam sa balila ti kulay na. Katangam day ta? Gataang akon, Mare. 120 pesos mat da ito eh. Nakasurat a presyo na. Nalakadatan, Mare. Katangam mo. Sige. No, iti sa bali day tayo soas, 250 ti presyo da. Wan nga ron, Mare. Nalaklaka dito'y night market. Anya ngay mat day taginatang mo, Mare. Blouse na ito, Mare. Blouse. Kita man. Nagpintasan niya. Kan may bagay unay kanya. Ay, wow! Ang ganda naman! Wan maibagay unay kan ka. Ngam aguray ka. Kaslada kasta blouse mo Ada, Mare. Ngam sa bali la design. Ay, magustuwag lang unay da ito. So, ginatang ko. Manungay day ta, Mare. 150, Mare. Ay, dala ka day tan Ay, saan ka naman nakakita na magandang blouse na 150? Di ba? Ala, umay ka. Tamapantapay ijay, murdong. Ang mga no dapat ti makita tayo ijay a pantalon. Wano blouse kan bag. Anya mo dito ginatang mo pantalon mo ba kay? Ha? Taapay? Adama ti kastoy pantalon mo di pa ila sa bali mo ti ginatang mo. Ada kastak angam sa bali mo ti design na. Kung magustuwak ngamin day ta. Iso ginatang ko na. Ni. Uray dito bag ginatang mo. Adamat lakas to'y abag mo. Saan ka de? Ada ngam napintas ngamin day ta. Iso ginatang ko matlang. Unay kan bakit? Uray da ito'y blouse. Ay, naanya lagi din Adda kastoy a blouse mo. Unayan nga Agpapada ti bado mo. Uray pa'y agpapadala kay. Lakit ti saan amayulit-ulit. Nya lakit din. Ang mga no'y bagat itatao, asaan kang agsuksukat. Tagpapada mo ti kawis mo, agraman bag. Anya mo tanda dyan nga, Ana. Kaslasan nga agsuksukat. Ape anak ko naman dayta, bakit? Saan akas lakit di gayam, Tatalaga asaan nga agsuksukat. Anya? Agasam man, nasabat ko'y di kalman, ragad ti pantalon na. Sa itay bigat, nasabat ko manahin, isulat ta ti pantalon na. Anya? Agim pipintas mo da dyan nga, Ana. Ngam isumo lang nga isu ti kawis na. Di pa'y makagatang ti salbaga, babay. Adayta ka man ako nakon, bakit? Apay nga minaya, pakibiyangam ni Ana. Kahit saan nakamot pakibibiyangan. Saan nga rod nga agsuksukat? Apay nga minaya nga isakit mo. Anya? Ay, unay na bakit? Nga kay aglutaw. Saan na dayta makibibiyang ti saan arumbang nga pakibiyangan tararamidam. Anya laki din na yan.
Ay nanana, awan sirbi na nga da trabaho na dayjay nga ana. Pag ko na ang maggurya, Wen takasla saan mat ngagsuksukat. Ay, saan akasla Talaga kit di asan ngagsuksukat. anya, Makapaulag. No anya ti blouse na iti Lunes, isumat lang ti blouse na iti Martes. Anya laki din. ay una yun. Ay, naibaglaangan ta sa anak akas kadakwada ni bakla. Saan na nga sukat. Anya manan dagita nga ibagbagam. Pudno mati bagbagak nana. Uray pansinin nyo ka no lumabas da. No anya ti kawas da idi kalman, isumanan inton bigat. Ne, si kama bakla. Oh yes. Ako nga. Apay? Anya mutan. Nasabat ka idi kalman, kasta ti kawas mo. Sa ita, isumanan. Anya? Apay, awan pagsukatam, taday talatan akanayon ti kawas mo. Ay una yun aya. Anya laki din. What? Amin abak lang amok. Kat nadalos da iti bagida. Si kamang pa ti bakla adugyo takitaan. Oy, 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 oy. Nalabas ka matan agsasaogor niya. Pudnumat, si kalang ti amok abakla di na mo ti agdalos iti bagina. Nagdugyo talangam. Anya? Ay, agtanang ka, iti panagsasaom si Kagornya. No kayat mo pa iti agdiag iti napaot. Don't me. Ay una yun aya. Nay, naimbag ka pa'y gurya. Bigbig at payla ang nagmayat ti panagkatkatawam. Ay na makapakatawa mat nga minday dya abakla. Asino man abakla daytan. Asino pa'y kumangay nana? Day takaaruba tayo abakla Saan nga suksukat? Anya, Nasabat ko idi kalman. Yellow ti blouse na. Sa itay nasabat ko, yellow man ang ti kawas na. Anya laki din. Isun sa ti bakla di na mo ti agdalos iti bagbagina. ha, Ay, anya lakit din. Kundi papintas abakla ngem saan mo't ngagsuksukat. Nagpadaan da launay ka ni Ana. Nagpadaan da at talaga asaan da ngagsuksukat. Tiyawanan ba inagorya? Kasagayam ti imay na linaw lawat dito ya? ay, jakman amoy ti day di ababae. No apay akas jay ti bagbagana. Ay, anya lagi din. Ugali na talaga ti man nakibiyang. Kasano na ibagana sa anak ngagsuksukat? Amo na nga ta, no kasano ka ado ti kawis ko? Sakbay nga ibagana sa anak ngagsuksukat? Amo matan ni gurya. Biyangot idipay. Ay, sabagay ka dimet Into lang kan inyurat na. Imbati ko lang. Kada ay na, njak laamon. Insilat, kada imbagbagis nang. Isupay, taday ti daran na. Biyangot. Katuan man, iso abay amlatan. Ay, saan na? No. Don't me. Sana basta ba'y aglatan. Ha? Dagiti kaskan ko na ti rumbang nga ikan iti pagnakman na. Saan nga agsuksukat nga ibagbagana ha? Payman. Hadan to lang aldaw na. May araw ka rin. Ikaw, Gorya. Saan lang asika ti umay na istoryaan dito, ana. Ha? Gaputa oray ni bakla, kunana asaan ka na ngagsuksukat. Ti awanan ba in a babae? Kunam lano amo na ti linaon ti Durabox ko mo. Ta ibaga na ti kasjay.
Sa bagay, nairuam tayo mutin iti ugali dayjay aguriya. Iti pailaeng biyangot dayjay. Sa bagay, matkit di ah. Paiman da di babae. Malaki biyang unay ah. Tay kaktuman ti pagnakman na. Ay, makabwisit na talaga da di agurya lakay. Apay manan bakit? Agasa man. Napanaimbagbaga di tersena ni Nana Puling sa anak kanong agsuksukat. Anya? No anya kano ti kawas ko iti Lunes, isulat ta kano aging gana iti Martes. Apaw, ugali at talaga ti manakibiyang. Ay, una yung daya agorya. Manakibiyang launa iti salbag. Gapula ang tanakita nak idi na minsan ang nakapantalon iti ragod. Sa idi manen kalman. Nagsabat kami. Kas di manen ti style ti pantalon ko. Ni, napanamot imbagbagan sa anak kanong agsuksukat. Bayamon Di mo latan ikaskaso bakit? Awan mo't lamagunod mo no tutupam. Amo mo't tandag itikaskan ko Narigat akasarsarita. Ay, saan? Saan na mabalin? Saan ang mabalin abaybay aklat antikas jeng aramidan na? Nasing putak. Ngumjak man lakat ti mapakpak ibiyangan. Anya? Jay lakit ti rupa na ti aramidak aragot takitaan na. Nga lakit din aya. Ay, yung una yung daya Gorya. Anya nga dati parikot na kadatamare. Day tangarod mare. Ura siya kat agtep-tep laklaang kan kwa na. Oh, inton kuhan sugudak lang arudan iya balay da, takitaan na. Ay, day tati saan mo nga aramidin mare. Nakababain mo't akin nila kayo na kwa. Oh, awan bibiyang ko kinilakay na. Patasan na lang nga konsensya ni Baget na iraman ko. Anya? Yes, ever since I was young. That was yesterday. Yesterday when I was young. Dahil tati kagurgura ka talaga. Diba nakibiyang? Kagurgura ko nagtumad. Ay, intun kuhan. Ipalkat ko yung rupa na amin nagawis ko. Ala, huston mare. Kasarita tantulaang ni Gorya ay tinasayaat. Ay, no. Not me. Saan? Saan ko nagtumad? Diyan kaya ti makipinlastik ken kuhan na. Ay, durabag tupay. Oh, maruwam! Kunak anak karo ti ungot ko kini Gorya. Ngam nakarkaro mo ti ungot ni baklakan ko na. Ay kasta Ay kat inan ano na ngay ni Gorya. Bakit? Dayjay, sumana upay lang Ngam di na pa'y nakasarita iti personal. Nagsakit at talaga tinakam na. Gapo iti nakunan ni Gorya saan kanong agsuksukat. Ay, una yan. Ay, masigurado. No saan ang makapagtapol dayjay abakla. Sugudan na dayjay ibalayda. Husto mo Tapnog na kam. Saan ngamin anasaya at dayjay nga aramidan na kahit. Man nakibiyang unay. Sa bagay magkit di Pag nakman na, tapno saan nan nga ulitan. Kastaya, nana. Wan, kaano adon ti marurod kan ko gapu iti kinabiangot na. Anya? Iso apang nga asiman, tabagbaga am di asawam. Saan na nga urayan, aparamanan amin dagiti tattao nga uyawon na, asaan nga agsuksukat. Ala, di kay madanagan, nana. Takasaritak ti asawa. Aywan, bagbagaam ko naktumag. Makaraman dayjay iti saan na pa'y anaramramanan, no saan pa'y ngagnakam.
ka din jay abakit? Isukit di ati man nakibiyang. Ay, unay kan Gurya. Ibagbagada lang aro din ti pagsayatam. Pagsayaatan nga ibagbagam mo. Kat pudnumat nga minti imbaga, saan aya? Saan nga agsuksukat da dya abakla? Uray ni Ana. Noan niya ti bado da iti Lunes, isulat taging ga iti kabigatan na. Anya lakit din. Ay, yak amuking ka, Gurya. Nagadula kang amo da. Agsakit at inakam da, kaputa mapaisuan da iti imbaga. Ala, makamu ka. Noon niya ti aramidin naging gaga po iti kinabiyangot mo. Makamu ka. Mabuta nga kayamat. Saan, Lucio? Dayjay kit din abakla ti kabutang kaw. Oh, salbag kit din. Oh! Kita man. Bilangan man, numano dagiti bandok nga agpapadati kulay na, ngam nagduduma ti style na, ha? Anya ti araramidam ditoy? Nanay ko. Imayak? Tapno may ko lang matipakita kan ka dagiti bandok nga agduduma. Anya? Oh! Maminsan pa'y, tapno agnakam ka. Anay ko, nagsakit matanti pa ng tungpam kanyakon. Apay? Ha? Ada ka di ebidensya masaanak nga agsuksukat? Tay suti mapan mo ibagbaga kada kiti tao? Kwa? Tapno amom? Ha? Awan pa itinapuutak nga inyulit ko ti kawes ko itinamin dua. Sana kaskan ka? Anya? Oh. Gusto na. Ha? Agar-ngaryeta ka talaga kan ka. Biyangot ka launay. Ha? No, abay mo tasaan mo abiyangan dahil tabagkim salbag ka. Maminsan pa ya? Ramida ka giniling dahil tarupam. Iti ka totoong pa. Anya? Napan ka talaga ija Gurya, Mare? Oh yes, I won. Oo, ay namari. Talaga na panak. Sana ka makaturog iti rabii, iti kapapanunot ko, iti pa nang ichis-chismis na, sa anak ka nung agsuksukat kat. Anya? Ay wan, tinumpak iti uray lang nga. Unay kamatan. Ay, ama mo nagmatan mare. Kagurgura ka talaga ti biyang o tatao. Ay, maruam da babae. Para makita naman, numapanpay agmarites iti kaaruba, sa anak nga agsuksukat, ay suwas. Talaga atong pati maramanan na ako nagtuma. Nay, kapayan day tarupan. Nagbalin mo ito na rugged face. Di nakasarsarita. No di mo kaya't amay raman kay tipungtot ko. Dayta, ti maganap mo iti kinabiyangot mo. Kunam siguro, no jak amaw, ngayon may dayi abakla, itay dito'y balay. Anya? Naimbaga, tatong pala ang timparaman naging ka. Saan na ka kinugtaran iti uray la. Sapay naglay nga kumugtar na di abakla. Katuston ah. Nay. Lakit din nga. Makaungit ka. Sardagam ngaminan dahi tak kinabiyangot mo. Tanay, gapulaang iti kastang ugalim. Isoke day, inti makagapaw, nagbalin aragay, day tarupam. Kasla mo lang, day di pantalon di bakla aragay. Anya laki day. Agbalbaliw ka ngamin na, Gurya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala kay. Gimatang iti baro address ko. Tapno addaman mati usarak amapan agsimba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka.
Ay, mas daawak ka. Tasigod mo't ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi, wa. Kato na. Sapay na ko mga rod Ta iti pa nagsimbam, kat mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga ramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kuma dagiti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitaan ti tao, ama nagsimba, ay ngam, nagalas may, ti ugali na. Makapalik man, dayjay Amir na mare. Ha? Taapay, Mare? Kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod, Mare. Nakita matla day jay. Nakaskas daw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti ipopost na. Kundi post iti kakasjay, ngam nagalas matiwagali na. Isupay Post a post, ngam di namat may apply iti po na biyag. Anya lagi din. Bay amon ano iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya mo't tanda iti ipupos ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat ang memes a nonsense. Isulat makitkita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos na mo't. Nonsense a talaga. Di pa'y makaipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Si kakit di mat. Ay nonsense nga road na. Apay, diyo amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Angam sa bagay, saan matkit di anakaskas daw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da ya Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da ya bakla. Ne, apay manan aya, Luisa? Kitaam nga minada gito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmat a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdang nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di ka latay da baybayan. Tas anda ka mat apakibibiyangan. Apay ngay, kasla isupay kitin ti sakit mo. Ibagamlaang no aggusto ka kin ni Luisa, taamo la! Anya? Ne, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakid din ayamir na. Ti panagsimba, sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy, opay, anya ko madireklamo na ano pa si ka memes ti popos ko di Facebook. Amumatan ni Merna. Agsimsimbang aminan kat, iso adilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga. Ay, no siya ka may isa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, iti po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat serbi na dagiti ipopost na. No itipod no abiyag dakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na. Uray man no minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas
Kada di Domingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay pud no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan na. Ay sois. Ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na ijay langit. Anya, Wen, no ijay langit di papanan na. Anya lagi din. Kung naklaki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya merna. Ha? Ay na, nagpintas mo din dahi ta kawas maw. Kasla kawas ti nakadaldalos at taaw. Anya laki din. Ay na nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba, tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan merna. San pa'y nga ita? Awan day ta minsan. Aging gang awan ton. Lakay kayo, hindi kayo pa'y agsimba mo. Ha? Apay, saan kayo amabutang? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, hanya ka din dahi ta nga ipagbagam. Apay nga akas tamot tinti kastam nga gaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo, ngum di kayo agsimba. Tunggal Domingo, adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja amir na. Wen nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo la serbe na akanayo na mapanagsimba. Gaputakas jay mo, ugali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kung Desimba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na mga ron may apply iti pudno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmatla ang kabages. Iso ama kaulukak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laang ti mapan ni Jalagay. Ah, aya! Nalabos ba? Pudno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken addala dita nga agkaiwara. Kat pudno man. Anya lakit din nga. Kita mo nga tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan kit din respetum iti lakay akas ken kwa na Anya? Managsimba ka ako nam. Ngam kastamot ti ugalim. Nagalas. Nagdakas. No kastamot lang. Nasasaya at pa'y nga isardeng mo. Dahil ta pa nagsimsimbam. Gaputawan matla Serbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta. Kundi simba. Ngam, nagpunipunan mat iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang day babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakos ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawon na ti mapan agsimba, kun inaldawon na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awa mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dayta, numara na Ibagang, tapno maamiris na. No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aging gat Sabado. Day tala mapan agchismis, ti amuna nga aramidan. Ay, anya lakit din, nga ugali na. Makapalig nga rod. Agchismis iti Lunes, aging gat Sabado. Ngam no aldaw to Domingo. Nakadres iti puraw ama pa nagsimba. Day kas laglang lang asaan ama nagbasulan niya. Ay, apo,
Di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa niya lakik di. Ne. Apa yan? Agguuyong kan samatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmay-may sa. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam, napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada! Ay, una yun da apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak iti balayda. Ay, salbag ka kiti. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapudno. Apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas nga aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo, ngam iti Lunes aging gat Sabado, dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya lakit din aya antong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oo, grabe eh, gamada ka pa lang dito, bagbag na, si Kamer na. Ayun tata, naggapuak ngamin dito ayan ni Lucia. Ay, kasta ay ha. Sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya? No saan na tong 8:41 mo no binggaw? Nagadumot asaludsud mon alakay. Salsalod sodak lang ba, sigaki di ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. Anya? Ay, awan na talaga ti serbe ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan no Lunes, aging gat Sabadaw, aramidem mo't amay, nasa narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makikismes, ngorag malmalam. Apay, kastaya ti aramid ti man nakisimba. Ay, kung disimba ka nga, nagalas mo ito galay. Kanya laki day. Ay, dayji alakay, tila maibagbaga na. Ha? At least pa'y kanyak tamakisimba ngam isungay. Ne, tada pa ilaang ti at least nga amom. At least ka dyan. Ha? Husto kit di ati imbaganaken ka, awan serbim akundi simba-simba, takas tama ti ugalim. Anya? Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay na, napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya pa dita? Hay, may sakamay, tila maibagbagam, di ta ka man langan. Ti ko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggen, salbag ka! Nay, si Kabagaya Mirna, papanam ngay. Ay, kwa, di tala ang igid nana. Siguro, mapan ka manin makichismis anya. Si kakit di mo't nana, saan mo't na? Ay, kano saan ka amapan makichismis? Sigurado nga raw na mapan ka manin makisugal in Jedaya. Anya? Idikal man napan ka kundi simba. Ngam ita Lunes, mapan ka manin makisugal kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya? Nagalas at talaga ti ugalim. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook.
Ngam no Lunes mataging gat Sabadaw, manugal ka kan chismosa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo. Na, ibagbagakla ang tipudnoan niya. Ay habaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa itipadam a tao asaan ama nagsimba. Ngam kasta ka anyalakit din. Ay no, kunam lagi no anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo, ama pa ba agsimba? Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka bailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no iti abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya ngay kumatibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa day ngay popos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putpud na abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kasto ingal daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ang managbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam, ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim saan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galas ti rupa na. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay nako, talaga nga awan serbim asumanimba. Ha, nagpunipunan mati na dakas, dahi ta kinataom, anya laki din, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni sugalan kalpasan ti panagsimba. Anya? Nagmayat pa'y dayta dress mo. Kasla dress ti awan pulos, basol na. Awan sirbina, ti kanayon mo pa nagsimba kunakmanan. Apay aya akas ta kang agsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam, san adim manon ti imbagam kano ide, apasig a memes, a nonsense ti ipopos ko iti sukmed. Oho, mirna aya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismis ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nyalakit di. Ay, di ta ka man laangan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo la sirbina. Kun sardang mo't lang, ti pa nagpo-post mo, ti Bible verses, ta nakababain ka laang. Ay, ibabain mo laang, ti kinataom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.